إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبوت عزة بيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بركات رمضان مهجة ريتك دوستن إحياء كرون قطن كوريا جندبة دارس program ga miyadus iradu kuraviya tibe fulna Allah subhanahu wa ta'ala ga matin handuma kurumattaka daruse kuriya gendevene komme duwa algun me waaka dakam midani tafatu eki mawdu taka uriha mawdu ki vis muhim mawduwe komme dukos e dekeve waahake kun algun menge hittakan iman terikan ituru wegen diun ei algun menge ummidaki Allah subhanahu wa ta'ala insanun mi duniyamatiga lawwafawa hagigi beenumaki ekalange alukan kurumattaka kommekas mi alukan kurun lawwafawa iruga ekalange wani tafatu wara baawaru alukan take lawwafa migotum balaruga algonmenna faahaga wegendane Allah subhanahu wa ta'ala ebave aharaku effaharu algonmen ada kuran jehe alukam lawwafa Allah subhanahu wa ta'ala ibabe algon men umurun effaharu ada kuran jihe alukam ellawwafa migota tafatu ekeki waguttahuga tafatu ekeki duwastahuga algon men kuran jihe alukantan Allah subhanahu wa ta'ala ibabe ellawwafa mihuriha alukantake ellawwafa mewa beenumaki hama emme beenumen ei Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kurma migotun Allah subhanahu wa ta'ala wani reyaka duwalu algon men ada kuran jehe alukam vis lawwafa ade ei fardu fas namadu Allah subhanahu wa ta'ala miwani reyaka duwalu algon men e namadegge bagutuga ada kuran jehe alukam men ade fardu fas namadu reyaka duwalu matiga kurma lawwafa kommekas kurim ves me ishara kurunu fadan mi huriha alukantake Allah subhanahu wa ta'ala lawwafa miwani ei laahuge matin haduma kurmattaka algon men duniyege ulamun dairuga tafatu ekeki mahawtahuga nota tafatu ekeki wazifa tan ada kura mihun algon menge terega me ulamun midani wazifa ga wara burakon wazifa ada kura mihunna tan kole lui masakate koggen wazifa ada kura mihunna nota diriulumuga tafatu ekeki kantattaka kurimati befati be mihunna mifada tafatu ekeki halattahuga tibe mihun algon menge terega me wani එහෙමෙම මි හුරිහා حالتෙක් ගවා මීහවස් මි හුරිහා කමෙක් කුරා මීහවස් ඒ හුරිහා එම්මෙන්න කීවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් හඳුම කුරංජෙහෙ නොත කුරේ වේ ගොතෙක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිවණී ලබවාෆ මානේකි කිතම්මෙ බිසීකෝ එමීහෙක්ගේ දුවස් හේද කුරිකම් ගවියස් එමීහෙකු ජෙහෙනේ දුවාලකු ෆස් ෆහරු මදුවෙකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් හඳුම කුරන් එමියකි කිතම්මෙ ලුයි වසීෆාෙන් අදා කුරා මිහිකම් ගවිස් කිතම්මෙ උඳගු වසීෆාෙන් අදා කුරා මිහිකම් ගවිස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි එන් කොම්මෙ මිහකීවස් රේයකා දුවාලු ෆස් ෆහරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාන් අලුකම් කුරන් ජෙහෙ මිහිගේ ගොතුගා ලබවාෆා එගොඩන්නාන ෆදන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුකම කුරුමන් අල්ගොන් මෙන්න අංගවාෆකම් ගවානම ඒගෙන් අල්ගොමන ලිබේ සවාබා ධර්ම විසබේ බයන් කො දෙවාෆා මිගොතුන් වකින් ખાસගොතේ අල්ගොමන ෆෙනිගෙන් දනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ගෙකොළු ආද මිස්කිත් තහුගා එකලාංගෙන් අලුකම් කුරාකම් ගවානම ඒ අලුකම් ලිබේ සවාබා ධර්ම අල්ගොමන ඉතුරු කුරවාකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමන අංගවාෆවේ එගොතුන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවාෆාවේ සලාතුල් ජමාඅ أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة مسكتوغا جماعتوغا قرآن أمادو إكاني هوري قرآن أماد ووري هتاوس غنا هيوغن واكموغا نوتا باين حديث توغا واغوتوغا أشاوس غنا هيوغن واكموغا نماوس مي حديث مهين ويكموغا ويس ألغمن نان إها بودكا شاوغوري كامن نهوري إهتاوس غنا هودو متكا سببكي
Allah subhanahu wa taala sawaba daruma algonmenna fenna echchige gotuga lavwafa mi wani qiyamat duwahuga mieduwas algonmen kariga bunam ve jamaatuga miskituga namadu koffikamuga wanama hatavis rufiya libene erun algonmen iradu kurviya barabaran ekan kureveto balana sababaki ei algonmen gelomaccha fenna echchen algonmenna qabul kureveche namaves sawaba daruma Allah subhanahu wa taala altakun imtihan kurevumattaka e sawaba daruma midevwani qiyamet duwahuga adi altakum wakin ikhlas terikama akuga namadu koffikam gawanama e etak gunekan eba ituru koddeva ehem vema mi hadis bas folan algon ben ebejehe amal kureveto balan wakin khasa gotega barakat te ramdom mohuge retaka dowastan algon men gunamunda eruga algon menge target kan hadam vi komme namada kiwes algon men jamaatuga miskituga namadu kura alukamege gotuga algon min hedeto masake kuramem kommekas namadaki Allah subhanahu wa taala alukan kuruma levvifawa alukamekam gawa iruga mi alukaman algon men nazar ba hingala mato kirit qur'anuga mi alukama behe gotun namada behe gotun warak gena guna ayatan Allah subhanahu wa taala ibave bawa lavwafa migotun algon men fahaga wegen ibade namadu Allah subhanahu wa taala sifakurawwafawa sifakurevumen eyi namadaki eyi hitan undaguwa miha datihaluga huri miha kurang huri kamekki gotuga maneki hitan undaguwa kame datiwa kame dimawima emihe ko kuranjehe kamaki koba namadu ehem mikaman ishara kurawwamun Allah subhanahu wa taala wahi kurawwafawe walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin maneki hamakashwarun e uren buna bununtakun kalegi faanuge hippula datiwakan timan raskalange dene odigem wame fahe kalegi faanuge veres kalangen hamdaaku tasbih hakiyashe adi sajida kura mihunge terin kalegi faanu ve wada gannawash ehem wema algon minge diriulumuga hitan undaguwa kame algon min hitat taduwa kame derawa kame mayuswa kame dimawima emme fortama algon men rujuamani namadan ei algon menge hitan hamajehun libe huri havis kamaki ingodan nana padan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaleeg faana kitamme kudakame dimaves hinnutana waswa kitamme kudakame dimaves ekalaange rujuamani rasul sallallahu alaihi wasallam rujuawani namada daturek kureves emme fortama sekaleeg faana kurawani namadu ehembe malgon menge diriulum gaves hiddati wa kamen hitan undagu wa kamen mifada kame dimave jenama algon men namada vihaves awas vegannam ve adihama ehemme namadaki Allah subhanahu wa taala sifakurawwa fa gotuga waagi hodumattaka baru hodumattaka Allah subhanahu wa taala kiban waagi hodumattaka algon men kura kamege gotuga Allah subhanahu wa taala sifakurawwa foni ehme ila wahi kurawwa fawe wasta'inu bis sabri was salah adi kitterikama namadun vaaggen edeshen wata tebami hun kitterikaba namadun vaage hodashe ege mane ki algon men mi dimawa huriha kamegga algon men mi dani namadu kuran namadu algon men mi kura kamaki koba ekalaange tasbih kiyeni ekalaange matin handuma kurani e fahuga algon men hin ede kamegge wahaka algon men beenum wa kamegge wahaka Allah subhanahu wa taala ge hadratuga dannawani hitan hama jehun libfanuwa miha himmar hiddati kame dima fawe miha ammat dati fawa miha namadu kofa Allah subhanahu wa taala ge hadratuga dannawani nuwata namadu ga sajidaga Allah subhanahu wa taala ge hadratuga emiha ko ebeenum wa kame dannawani adihama hemme namadu Allah subhanahu wa taala sifakurawwa fawani namadaki ei Allah subhanahu wa taala ge matin handuma kurumege gotuga Allah subhanahu wa taala namadu sifakurawwa fawani ehe mane ki namadu kura kamga wanama emihe ki ei Allah subhanahu wa taala ge matin handuma kurami heki namadu nukura mihe ki emihe ki ei Allah subhanahu wa taala ge matin handuma kurami hennu ilah taala kirat qur'an ga wahi korwa fawe wa aqimis salata li dhikri
adi timan ras kalaange handuma kurevu mattaka namadu qaim kurabashe namadu qaim kurashe ehem wima namadu qaim kura mihaki namadu kura mihaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kura miham igwadannan fadan namadu nukura mihege kibang evves heu kamenne namadu nukon emiheku kitemme rangalu heu kame kurikam gavis egen evves faada enne namadu nukon emihaki mihunna dilati mihekam gavis namadu nukon emihunna ki kitemme gina mihunna saade mihekam gavis namadu nukon emihaki mihunna rodavillun de mihekam gavis qur'an evves faada enne saubaki namadaki Allah subhanahu wa ta'ala ge matin hagigi handuma kurum gotuga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa kame ade ingwadannan fadan namadu nukura mihaku ei ilmerin bayan kurabba gotuga emihaku evani islam deenum ves beru fa mihige gotuga ilmerin bayan kurabba ehemwima namadaki mi kafiru kama mi demeduga miwa faraga kimi ehemwima namadu nukon emihaku kitamme heu amale kurikam gaves etten Allah subhanahu wa ta'ala qabulan nukurabban ade hama ehme Allah subhanahu wa ta'ala namadu sifa kurabwa foni huriha namadu kura miha Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurabwa foni huriha nuba kankamu huriha nuba sifatakun salame vefawa mihege gotuga ilahu ta'ala kirit qur'anuga wahi kurabwa fave innal insana khuliqa halu'a hama kashawarun insana haddawa foni ketterikan kuda mihege gotugay wa idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua illa almusallin e insana ga nuba kame bihi janama ketterikan kuda mihege gotuge adi enaga heu kame bihi janama ebahi tanawas kame libi janama e in heda kurumun mana veganna mihunne hama ekane namadu kura mihum menuviye eh maane ki namadu kura miheki Allah irad kurbiya e huriha nuba sifatakun salamebe rakkatere vegen wa mihege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurwa fa migani adive samahemme Allah subhanahu wa ta'ala namadu kura miha nuwata namadu kurun Allah subhanahu wa ta'ala mi angavani ei ekam gasobun algon menge rodi barakan ituru koddewa kamege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wani angawafa ilahu ta'ala wahi kurawani wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk adi kaleg faanuge ahlu werinna namadu kuruma amur kurawashe adi ekamuge macca kettere wada gannawashe rizqu devvumaka kalege faanuge kibekun timan raskalaange edi wodi nugannome kalege faana rizqu devwani timan raskalaange ehem wema ilmerin bayan kurabwa gotuga miyatun algonmen igige midani Allah subhanahu wa ta'ala rodi barakange ba itur kurabwa kan namadu kurevima ehem wema algonmen oti hama huri insana ge hayatu go dimawa huri ha kam dimawem ammati dativima awahan emihe ku rujuawan vi namada bay faharu algon mege hitan ara suwale ba emmi hunnaki namadu kurami hunna nune ekamaku emi hunnaki waran ammati tanawas mi hunne algon men barabar namadu eba kurame barabar sunna namadu eba kurame ekamaku hama libe larin dekol nujihigenne algon men ulen mi jehene mi kihene wa kamen heyye namas Allah subhanahu wa ta'ala yotinun he angawa fa namadu kurami hunge ammati tanawas kurabwa rizqu ituru kurabwa rodi barakan ituru kurabwa kamuga igawdannan fadan Allah subhanahu wa ta'ala e huriha kama visse kurabani altakun imtihan kuravu mattaka ehemwima insana duniyamati ga kura kamegge sabun nota e duniyamati ge ena faasa hodu mattaka ena kura masakate ge sabun Allah subhanahu wa ta'ala emiheka rizqo e badivwa emiheki adi kafir ekam gavis emiheki adi namadunu kura mihekam gavis namaves enen elibe mudalun hagige hinhama johmen ena kanne haram gotuga gina fasatan hoda miha qiyam duhug Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga jawabdari wa iruga ena kurimatu wa suwatamma ginawane agonmenna madulari kola libunima Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga suwal kura iruga jawabdari wanje suwal tam maduwane
එහෙන් වීම අල්ගොන් මෙන්නම් එහෙසාබුන් අල්ගොන් මෙන්න යකීන් වාන අල්ගොන් මෙන්න හිතන් අරානේ අල්ගොන් මෙන්නම් අදි දුනියමතිගේ ඒවරම් බස් මදු ෆාසාතකේ ලිබුන්නම කිහාරංගල හෙయ్యේ ඒක වඩාන්නාන ෆදන් ඛියාමත් දුවහුගා එම්මෙ එමියක හලාදු නුන් ගොතුගේ එම්මෙ බෑරුෆියන් හෝදා ෆුරිකම් ගබස් එදුවාකුන් එමිහක සලාමතෙන් නුවේනේ එදුවාකුන් එමිහක ඒ සුවාලන් එබ ජවාබ්දාරි වාංජෙහෙන අල්ගොන් මෙගේ දිරිවලම්ගේ මිහාතනන් ආයරුග අල්ගොන් මෙගේ උමුරු මෙවණි එතකින් අහාරතක ෆාතිවිගෙන් ගොස්ස හරාංගොතුග බයිෆර් වෙච්චිකේෆා හලාදු නුම් බගුම් බයිෆර් මුදා හෝදිෆා හලාදු නුම් බස්තබ් බුනේෆා හලාදු නුම් ගොතන් අල්ගොන් මෙගේ උලුන්ත බට්ටන් කුරේෆා මිෆත ගොතකන් අල්ගොන් මෙන්න උලෙවොන් මිදනි මිවිහාත දුවස් වෙගෙන් දායරුග බිහුරිහාකම ඛියාමත් දුවහුග අල්ගොන් මෙන් ජවාබ්දාරි වාංජෙහෙන එහෙන් වීම අල්ගොන් මෙන්ගේ අම්මති දතිවි වරකන් ek gotakon algon menna rangala sawbaki qiyamat duhoga algon mennan e qura suwatan algon mennan qura suwataka jawabdari woman algon menna fasiha wegen dane inga wadannan fadan Allah subhanahu wa taala qiyamat duhoga insana suwal kurevene ena e muda ho digota adi ena e muda heda kuri gotaka behe gotum ehem e huriha suwataka jawabdari woma fahuga qiyamat duhoga insana gefa huritanu gudwa wesleveni ඒක උඩාන්නාන පදන් qiyamat දුවහුගා අල්ගොන් මෙන්ගේ අංගා මෙහෙන් අදි ෆොරවාදන් උන්නක සෙකමෙන් නුනිමේන අල්ගොන් මෙන්ගේ හෂිකඬුක මේවා ගුණවන්තන් අල්ගොන් මෙන්නා දෙකොළන් එදුවහුන් එකිදේන අල්ගොන් මෙන්ගේ ඇත්තන් එකිදේන අල්ගොන් මෙන්ගේ දූතන් එකිදේන අල්ගොන් මෙන්ගේ ෆාතන් එකිදේන අල්ගොන් මෙන්ගේ හෂිකඬුක මේවා හංගඬුස් එදුවහුන් අල්ගොන් මෙන්නා දෙකොළ වාහක දක්කමුන් දාන එහෙන් වීම qiyamat duwahuga algon men eduwahun ufa qur'an algon menge ammati duniye ga algon men ulemun diye iruga adi emme tanawas nuvi kamattaka algon men eduwahun ufa qur'an komme kas ammati tanawas woman ede miha rizqu tanawas woman ede miha kurang oi kamaki Allah subhanahu wa taala ge matin handuma kurun ade handuma kurman oi emme moluk farwa ki ade emme mol alu kamaki namadu qaim kurun adema emme Allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga sifakurawwa fawa gotuga narakan salama wumattaka oin sababege gotuga Allah subhanahu wa taala namadu ebave labwafa ehwima kirit qur'anuga Allah subhanahu wa taala wahi kurawwa fave ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ade qiyamat duhuga eduhun eba bihunna suwal kurevene tiaba bihun narake veddi kon kamen hiye eba mihun eduhum bunanete namadu kura mihunge terein timam men nuwomoy mane ki eba mihun eduhum narake me wattale muni sawbaki emihun duniye matiye golamun diya iruga emihun naki namadu nukura baigge gotuga emihun wegen diya tv emihun naraken evettigen diye ehme mammi algon menna faha wegen me diya hanu gutan algon menna Allah subhanahu wa taala kirit qur'anuga mi namadu kura mihunna anwata namadu me sifakurawwa fawa sifakurawun algumenna warabboda fahaga wegen midani ehema kurgotaka dannawakam gawanama algumenna fahaga wegen midani namadaki mi waage hodumge wasilatege gotuga Allah subhanahu wa taala lawwa fawe adihama ehme Allah subhanahu wa taala handuma kurmattaka algon men kura kamege gotuga Allah subhanahu wa taala namad lawwa fawe adihama ehme hitan undaguwa hiddatiwa kame dimawumu ekam oi farwaage gotuga Allah subhanahu wa taala namad lawwa fawe adihama hemme namad qura mihaki nuba sifatakunna nuba emmeha kantatakun salame vegenwa mihige gotuga Allah subhanahu wa taala sifakurwa fawe adihama hemme ammati tanawasuman ede miha rodi barakan ituruman ede miha kurang oi kamege gotuga Allah subhanahu wa taala namadu sifakurawwa fawe angawa fawe adihama hemme qiyamat duhuga emihe ko narakan salama kodde kamege gotuga Allah subhanahu wa taala namadu ebave algon menna kurman angawa fa ehmima mi hakantataki mi namadu kura miheka Allah subhanahu wa taala emiheka minwar ko devwa kantatta ade namadu ge wahaka dakkaruga algon men ebeje kommesaraka balalan algon menge tering emme ginan ive mawdu mi namadu kurun algon men emme ginan aduwaha mawdu mi namadu kurun ekamaku e alukamakan algon men emme boda farwa kuda kureve alukam vismi namadu kurun algon men namadu ge wahaka dekkun hutteni huriham men namadu kurun feshima enun hurihadu hegga hama namadu ge wahakatan annani takurarwamu ingodana fadan Allah subhanahu wa taala skirit qur'anu angawa fawe mu'min takunna gina ginan handuma koddinuma ehem wema namadu qura mi hunnan
ituran handuma koddin mattaka namaduge wahakami gina mi zikru kurveni ade namaduge wahaka dakkaruga algonninge mujtama'un fenna bayk hala needeve kantata kan algonninge balalan kom misraka egotun algomna fenige midani namadu ade fardu fas namadan algomnan emme barabara rakateri wegen nuwe dakan algomnenge mujtama'un vesaba fenigen ebade algomnenge mujtama balal kam go vis algomna fenigen dani komme miheku vis emiyeku kuramunda kamegga mashghul wegen hunnata me fenigen midani namas Allah subhanahu wa taala mi angawani hayya ala salah namadan abahan annashe hayya ala falah namad kamyab libgatu mattaka abahan annashe Allah subhanahu wa taala ge muradaki namadan abahan annashe namad wagutu jahunema ei hayya ala salatu ge maane ki algonmen eti maana mi kurani algonmen kurang hurikame kon nimma fadaname ehem wima Allah subhanahu wa taala ge murada algonmen mi kuramun da maane eba tafatuwe ei algonmen na kere neto Allah subhanahu wa taala furihamain iman wa miheku kam gawanama eilahu taala miangawani algonmen nam miangawani eilahu algonmen hadan neti dana kamattaka eilahu fardu namad wagutu wima ekam mi amuru kurawani sekam mi ilan kurawani ves egotan Allah subhanahu wa taala ekam miwani labbawafa e adu ivunima algonmen nas tibekam gawanama namad nugos tibekam gawanama ei warabbodu hitame saubaki duniya mechen Allah subhanahu wa taala algonmen fonuwafa miwa iruga tafatu ekeke niyametten miwani devwafa duniya mecche fonuwafa iruga hile algonmen na miwani addevwafa hile miwani algonmen na comfort devwafa hile miwani algonmen na lo devwafa hile miwani algonmen na du devwafa duniya mechen asa den algonmen migen evves kahala niyamaten hodan beenu vejjekam gawanama e niyamaten algonmen hodan jeheni lari dakkafa algonmen ge loluga fenun gelijjekam gawanama algonmen duniya matin e fenun algonmen ambura hodan jeheni lari takin heda kurma fahuga algonmen ge fa bindijjekam gawanama e fan hinge gon hedumattaka algonmen eniyumen ambura rujua kuran jeheni bawaru lari takin dekkuma fahuga namavis Allah subhanahu wa taala ge ogawantakam Allah subhanahu wa taala ge rahmatun algonmen duniya maccham mi fonu wawaruga hile evves algonmen gatun evves haraden nuda gotan miwani algonna bawaru niyomattaki devwa e miha ogawanta veri faratu emia oga venivanta pravatkum Allah subhanahu wa taala algumna mevani bawaru niyamatke devwafa ehma algonmen ki niyamatka shukr werwa bayge gotka waani algonmen ki barabar fardu fas namada rakaterwa bayge gotka algonmen vijjekam ga waanama ehma algonmen e bajehe warabodan azum khandalan e bajehe Allah subhanahu wa taala algonmen mi devwafa niyamat hagigatuga ege hagigi beenun algomenna kurawunu kam gawani Allah subhanahu wa taala angawafa gotakkurum kam gawani Allah subhanahu wa taala mi amur kurawwafa amur kurawun ade fardu fasnamadu riakadu walu barabaran algonmin ada kura kam ga wanama ade mahemme namadu kurum ga wahaka dakkara algomenna bayfar fahaga wegende namadu kura mihum ves bayfaharu warang avas arwalagen warang abahan eka nimma beenum wegin nuwata timage bolugo ek kamakun salama bumattaka warang abahan ekamun rekigatu mattaka kamek kura usodum bayfaru namadu kuratan eba fenigen ebade ehema loboti izzetri befulne namadu kuraruga algumnen ebejehe vi haves bodaka khushu'atter kamahuga namadu kuran ebejehe
ඒරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන් මි සවාබා ධර්ම මි දෙවණේ නමාද් කුරාරුග අල්ගොමෙන් අවසරවාගතුන් දූ කුරම් වී ඒක බදල් අල්ගොමෙන් ෆර්වා තෙරිකම අයිකුග අල්ගොමෙන් නමාද් කුරම් වී මඩු මාතරිකම ඛුෂූ තෙරිකම අයිකුග ආදි හැම හැම්මෙ නමාද් කුරම් ගවාක දක්කාරුග අල්ගොමෙන් නෆාහක වකින් ඉබදී අල්ගොමෙන්ගේ මුජ්තමවගම් වෙස් අල්ගොමෙන් එබ නමාද් කුරම් බරාබර එකමකෝ අල්ගොමෙන්ගේ ආයිලාගේ තෙරේක තිබි අල්ගොමෙන්ගේ දරින්න නමාදන්න කුරේ අල්ගොමෙන්ගේ මම්මන්නේ නමාදන්න කුරේ අල්ගොමෙන්ගේ එබ්බඬ එබ්බෆාමී හුන්න නමාදන්න කුරේ එහෙම මේ හකීගතුක වර බොඩ මස්සලේ මිකම්මන් ඔයින් හල්ලකි නමාද් කුරා මීහුම් වෙස් ඒ නසේහෙන් එක්කල නමාද් නුකුරා මීහුන්නන් ඒ දිනු අල්ගොමෙන්ගේ දරින්නා මෙතු අල්ගොමෙන් qiyamet දුහක සවාල් වෙබේනේ ඒ දරින් එම්මෙ කුඩේරුන් සුරන් ෆෙෂිකින් අල්ගොමෙන්ගේ බජේ නමාද් කුරුවන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆවේ මුරු අවලාදකුම් බිස්සලාහ وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 माने की दरियन अलगोन में हंग हर वोमुं अमर कुराशे नमाद कुरुमट्टका आदि दिहा हर वोमुं नमाद नुकुरानमा अदब दीगें बिस नमाद कुरवाशे එහෙමම ලොබති ඉස්සතර බේෆොල්නේ අල්ගොන් මෙන් හැම එකනේ නමාදු කොග්ගෙන් නෙබ්වාක ඒක බදු අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජේ අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් ලබ්වා නමාදු කරුවන් ඒ බෙජේ ඒ qiyamet දෝ අල්ගොන් මෙන්න එකමාමෙ දුක සවාල් කරවේනේ අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් රංගල තර්බියත් කුරිතෝ අදි හැම හැන්නේ අල්ගොන් මෙන්ගේ එබ්බඬ එබ්බ ෆාමීහුන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මම්මන් අල්ගොන් මෙන්ගේ බප්පන් අල්ගොන් මෙන්ගේ කොක්කොමෙන් නමාදු නුකොත්ති බේකම් ගවානම අල්ගොන් මෙන් කිහා දරවාන තෝ qiyamet දෝහුග හිසාබු බෙල්ලෙවෙනි එම්මෙන්ගේ කුරිමතීග හිසාබු බෙල්ලෙවේ එරුග නමාද නුකුරා මීහා kurigotan kos narakem mi wadigen midani algon menge lomatin algon men beenum waneto algon menge ebbande ebbafa mihako narakay wannan algon men beenum waneto ehem bima algon men nan hame kan algon menge amilla nafsatakun mi namad kuriyakas ne farjehe kashe ega badu algon menge bejehe algon men namadu barabar gadin gade kora koffa adiham ehme algon menge bejehe algon menge ailange mihunna nasihatir wange bejehe namadu kurman ekamuge muhimmukan e bejehe kiyade kitamme aila kitamme ginan kharadu kurikam gavis aila ga terega kitamme maqbul mi hekkam gavis aila ga emme lobiwa mi hekkam gavis namadu nukura mi hekkam gawanama egen ebbes faada nekkam ga aila ga mihunnan ebeje kiyaden erun allah subhanahu wa taala algun men huriha emmennaki aila ga emmennaki suwaruge wanna baige gotuga allah subhanahu wa taala iradu kurabbiya egota dimwar kurabwan आदि हम हेम्मे नमाज कुरुम के वाक दक्कारुगा बाय फर ऑर्गन मेंगे तेरेगा बाय बेहुन्ना की तफात एक की हालत हो गवामी बाय बेहुन्ना की बराबर फर्द फस नमाज कुरामी हूं अने बाय बेहुन्ना की नमाज इब्बा फर कुरामी हूं अने बाय बेहुन्ना की नमाज वगुतुम फस को फकुरामी हूं बिफद तफात हालत होगा තිබිමි අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේගම තිබි එහෙනම් මේ බරකාත් රම්දාන් මහකී මේ අල්ගොන් මෙන් නමාදන් ඉතුර කාරිවේ නමාදු ඉතුර කුරා මස්සරගේ ගොතුක හෙදේතෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජේ මස්සකේ කුරා මේ රම්දාන් මහකී මේ අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතන් ආ බදල්තක ගෙනවානේ මස්සරගේ ගොතුක හෙදේතෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජේ වර බොඩ මස්සකේ කුරා එගොඩානාන පදා නිහාර අල්ගොන් මෙන්නා වකිවෙ ගොස්වාවා හුරිහා එම්මෙන් වෙස් එමිහුන්ගේ අස්මකවාණි එමිහුන්ගේ උම්මීදකවාණි දුනිය මච්චන් ආස එමිහුන්නන් හේව අමල කුරුම්ගේ උම්මීදුගේ එමිහුන් එතිබි නමවස් අල්ගොම්නන් අල්ලාහ් ඉරාදු කරවීති ඒ මගවදි බන්දන්වේ අල්ගොම්නන් නමාද් කරවෙන් එබෙන් අල්ගොම්නන් දුආ කරවෙන් එබෙන් එහෙම වේම ලොබත ඉස්සතර බේෆුනේ අල්ගොම්නන්ගේ තෙරේක තිබි නමාදු බරාබර කුරා මිහුන් අසුම් කඩාලම් වී ඉරාදු කරවිය මි රම්දාන් මහුග තිමන්නේ කි බරාබර සුන්න නමාත බරාබර කුරා මීහිගේ ගොතුක ඉරාදු කරවිය වෙගෙන් දානේ ඒනගේ හුරි හරුෆතුන් in harufa kuriya jehilam bi barabala fardu fas namadu ko sunna namata kura mihkam gawanama ena azum kandalam bi iradu korbiya timanne ki damu namadu barabar kura mihge gotuga iradu korbiya timanna vegen dane mifada gotakan ena ge harufan itur kollam bi sunna namata kura mihkam gawanama ena ge azum kandalam bi rawatibu sunnata timanne ki barabar kura mihge gotuga timanna waname mifada gotakan algon minge huri harufatun itur harufatakan alukan kamuga deveto masake kurambi ehma lobati izzetere befulne dunya falahu emiheka libeni falaha kamyab emiheka libeni namada emiheko gabi warakum
algon men duniyege mi ule mun dairuga waran hivwar kuran ebeje adi waken khasakoti garamdom mo gereta ka duwastan algon men ihya kuran mun dairuga algon men mi dimai fawa kantatan emme rangalu gotu algon men hoda ganaveni namada algon men qaam vijjik namada algon men kari vijjikam gawanama ehem wema me ramdom mo algon men barabar fardu fas namadu jamaat barabaran ada kuram vi adiham ehem algon men vimin warakon algon men balam vi mi sunna namata bis namadu isfahuga mikura sunna namata bis barabaran ada kuraveto adiham ehem be ege iturun algon men balam vi ramdom mo algon men mikura tarawih namadu wes algon men barabaran ada kuraveto adiham ehem algon men balam vi barakat ramdom mo gereta ko duwastu algon men mikura damna madu wes barabara ada kuraveto algon men balam vi algon men nabbai faru ive ademi ene ki hamay kane ramdom mo ga namadu kura mi heke mege boy dekame ekkamaki ei rangalu wahake algon men ki hamay kane ramdom mo ga namadu kura mi heke vegenwan ek badal algon men ki ramdom mo ga wes ade ramdom mas nimunukam ga wes algon men ki allah subhanahu wa taala alukan kura mi heke gotu algon men wajhe dewanakama hamay kane ramdom mo ga wes alukan kureveni hivwarin huri mi hunna ingeto hivwarin demmi hunna ka ramdom mo ga alukan men nukureveni awmanna fennane barabara fardu fasnamada rakkatir nuwa miha wes damunamada rakkatir ve tarawih namada rakkatir watan awmanna fennane iwes hama allah iradu kurabi thama heven ei hama hivwanen huri mihun nan efada kam beswane ehme ma algon men adi hen by far diron ge kantattan hunna gotun by far adi ramdam moga barabar namata koffa sunna namata koffa mihuriha kantatta koffa namadu ramdam mas niuma fahu ekankama farwa kuda kurave kam gawanam ei algon men hitama kuran jehene kame namas ehen adi kantatta diekam go ves algon men ummeedu kandanula a hivwaraka hoga a azmaka hoga algon men masike kurim allah taala irad kurabiya algon men nan e tawfiq devan ehme nimmalum kuriga algon hama tibe fulna dannawalan oti mi barakatte ramdam ma ki mi algon men namaduga ginabagut heida kura namadu algon men barabara gadin ada kura sunna namawta barabaran ada kura ramdam mai ge gotuge hedeto hama gadala masake kurama hiye adi hama hemme ramdam mawga algon men hame kan algon men ga amilla nafsutan hame kan islah vikam gavis algon men hame kan rodh hifikam gavis algon men hame kan namad kurikam gavis hame kan farj saleve kan nete algon men ga aila ge mi hunnen ebeje nasihat tirwang ebeje algon men ge darinnen ebeje nasihat tirwang emi hun namad nukun emi hun rodh nufati bekam gawanama hama algon men ge kama hitama kurun jena qiyamat dog allah subhanahu wa taala ge hadratuga algon men hame kama jawabdari wajhen ehvima mi duniya mati algon men nan ekam kamun reki ganegin ekegge bole jahafa anika ko ada kuran jehe wajibikama bunefa mikan kamun salama begin ulewidane namba wis qiyamat duhu algon men nan ekam kamun salamaten webene lobate izzater befulne darin algon men ebenu nuwa magum faharin kasiyar wegin hinga dana niharu darinta bodeti wegin algon men buna basta nehuma ki ekashigen waakame bay belene verin buna munda waake daringar kitam merangala bunikam gaves kitam merangal nasihate dinkam gaves aden na hai namad kurashe par rangal bunikam gaves e aden na hai ehem bikamatta ka algon men na kurevidane kantattaken e bohure egotun algon men na kurevidane kankamake e darin nan hama algon men nan hama kendi nele nasihat devidane devana kamake me muhimmu kantan algon men nan e darin nan heu tawfiq debbato allah subhanahu wa taala ga hadratu ga dua kurambi ehme algon men ummeedu kandalan wan fahare algon men ge dariyaku vedana algon men ge hama bodwe fur dariyaku vedana mastuwa dege beenu kura miheka nota wakkan kura miheka nota zine kura miheka nota halal nu fasata ke beenu kura miheka nota music kule miheka nota nuba enum bes fah shamal kuramunda miheka ehme algon men ge nan algon men ge saidun kurang huriha kam kurang algon men ine nasihat den jehene adi devana kamakan algon men jehene barabar dua kuran jehene algon men ge darin nan he govveto e darin na rangalu visnun devvato e darin ula munda nuba akhlaqun e darin rakatir kurba salama kurbato algon men kendi nele dua kuran jehene erun allah taala irad kurbiya algon men bikura duatan allah taala ijab kurban algon men nuwe kiya fa nimman leven algon men ge neva midune laha hindakuwa algon men nan algon men nuwi kamen nimmeni algon men ge darinta basnehi kamen nimmeni algon men ge forana mi duniye nimigen diyema ehma algon men ge forana mi hashigonda huriha hindakuga algon men ge darin adi basnehi kamuga ves e darin nattaka heu dua kuran jehene e rangalin nan heu govvu man ede algon men allah subhanahu wa taala ge hadratuga danna venjene erun allah taala irad kurbiya algon men ge dua ejab qurbane dua ke allah subhanahu wa taala algon men emmenna ki
fardu fas namada barabar rakaterve algun mennaki namad ege bagutuga ada kura baigge gotuga Allah subhanahu wa taala levun ai dua ke Allah subhanahu wa taala algon menge aila ge mennaki ves alde algon menge darina kives algon menge mamba fan nakives namad ege bagutuga ada kura baigge gotuga Allah subhanahu wa taala minbar kurabun adi namad kurumattaka algon menna ki ekankama shawgeriwa algon menna ki ekankama farwater algon menna ki ekankama ketteriwa baigge gotuga Allah subhanahu wa taala minbar kurabun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.